Veselo srce pomaže kao lek. Srce veselo pomaže kao lijek, a duh žalostan suši kosti. Priča 17:22. Između duše i tela postoji veoma prisna veza. Čim jedno od njih pati, drugo saoseća. Duševno raspoloženje utiče na zdravlje daleko više nego što to mnogi uopšte mogu i da shvate. Mnoge bolesti od kojih ljudi pate samo su posljedica duševne depresije. Tuga, briga, strah, nezadovoljstvo, griža savesti, osjećanje krivice, neverovanje. Sve to doprinosi slabljenju životnih sila, vodi uništenju i smrti. Bolest se ponekad uslovljava, a često i veoma pogoršava samom uobraziljom bolesnika. Mnogi, kojima bi inače bilo dobro, celog života ostaju invalidi samo zato što sami sebe smatraju za takve. Hrabrost, nada, vera, saosećanje i ljubav obnavljaju zdravlje i produžuju život. Zadovoljno srce i radostan duh postiču zdravlje tela i snagu duše. Zahvalnost, radost, dobročinstvo i poverenje u Božju ljubav i brigu, to su najpouzdaniji čuvari zdravlja. Snagu volje i značaj samosavlađivanja, kako za čuvanje, tako i za obnavljanje zdravlja, štetne pa čak i razorne posljedice gneva, nezadovoljstva, sebičnosti, poročnosti i s druge strane divnu životvornu silu koja se nalazi u dobrom i prijatnom raspoloženju, nesebičnosti i zahvalnosti, sve to također treba prikazati. U svetim spisima postoji jedna fiziološka istina. Istina na koju ozbiljno treba obratiti pažnju. Srce veselo pomaže kao lijek. Istinska načela hrišćanstva pred svima koji ih prihvate otvaraju izvore neprocenjive sreće. Mi treba da postičemo duh prijatnog raspoloženja i miroljubivosti i da uvek budemo puni nade, jer od toga zavisi naše zdravlje.